Yobu yategereje Imana, Hana arayitegereza, Moridekayi arategereza, nawe niwihangane ugiye kuyibona. Yobu yategereje Imana, Hana arayitegereza, Moridekayi arategereza, nawe niwihangane ugiye kuyibona. Yobu yategereje Imana, Hana arayitegereza, Moridekayi arategereza, nawe niwihangane ugiye kuyibona. Akirimo n'iy'ubutware, akirimo n'iy'ubutsinzi, akirimo n'iy'ubutabazi, kuko bamufashe w'ijambo, umwakira iyo nkoni. Akirimo n'iy'ubutware, akirimo n'iy'ubutsinzi, akirimo n'iy'ubutabazi, kuko bamufashe w'ijambo, umwakira iyo nkoni. Imana ishimwe.
bagiye bagwa mu nzira, abandi nabo horasi turacyari mu rugendo. Imana idufashe dukomeze tugera aho tugomba kujya. Mfite umasaba imbaraga mu murima abakozi ni benshi, wibuke ko Mana ufite abakozi ndetse na Satani afite abakozi. Ndagusabye mfata ukuboko, sinamenye uvugisha ukuri, kandi sinamenye uvuga ibinyoma. My, that's all.